أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندراب بدنتال أرأندو جولما، بندراب من بندم أرأندو دين ماذا تو يوتيوب. non dendangal bandiraɓe ɗo yewtere nde ene yetto min calmini moni kala e mon, min juurima ɗum, min jafnima ɗum. khutba men aljuma pirteten. khutba men aljuma noon haalata ko ɓuure balɗe 10 taski payaɗe ɗe, caggal nde jettuɗen Allah, julɗen e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam. Allah mo ganduɗa newnani en fof. ɗum noon en jetti Allah, en juuli e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam. Allah goto uddiɗɗo kala ko sokino, jettormo o lebbi kanko jomiraɗo. Allah mo ganduɗa o moƴƴani en e rewdemo e hokkude en kadi sahaji ɗi eɗen ndewamo, kanko jomiraɗo towɗo o. ɗum noon ko hunde hande yettirde Allah towɗo o. Allah dokkuɗo en malal, en ceedima deweteɗo e gonga ala so wona Allah, ala mo rendi e laamu makko. en ceedima nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah, kadi komo Allah neli ene yettini nelal Allah nelno ɗum yo yettin. ɗum noon en jettiri ɗum Allah no feewi. kanko nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam, kanko woni dewɗo jomiraɗo ha ari e makko yenanede, maana ha mayde ari e makko. yo kisal e yurmede e barkeji Allah gon e makko, kanko nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam, gona e koreji makko, gona e sahabaɓe makko dendangal, gona e kala rewɓe e mabɓe ene moƴƴini ha ñalamo joddi. so ɗum ɓenni mi wasiyima on jiyaɓe Allah, no mbasiyortomi hooram kulol Allah towɗo o. nde wonde jomiraɗo wi e deftere mum teddunde: ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat li ghad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun. jomiraɗo wi e hey mon gonɗinɓe Allah, kule joomi mon. Allah mo ganduɗa ko kanduɗo e rewede, woni hulde Allah, ko Allah yimaɗo, noddumaɗo, hattomaɗo, hadmaɗo. ndaare kala fittandu yo ndaara ko ardinani hoore mum janggo, kulona Allah, gandona Allah woni kumpitiɗo kala ko ɗon golla. mbiɗen e hey mon julɓe, ene wodani Allah e ñalawmaji gurdameje men, ñalawmaji aduna ukkale. omo jogii heen waktuuji ɗi ngannduɗaa ko ɗi laaɓɗi, labaaɗi, barkinɗi. ene yiɗa e ɗiin waktuuji, e ɗiin ñalawmaaji hebbinde golle moƴƴe. nde wonde nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o wii: ifa'alul khayra dahrakum wa ta'arradu li nafahaati rahmatillahi fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi. golle moƴƴere gurdam mon fof, ngardinoɗe dañje ukkale ɗe Allah ukkinta e windere he, ukkale ɗe ganduɗa ko yurmede Allah. gande Allah ene jogii ukkale ɗe ukkata e yurmede mum, omo hebnaɗe kala mo haaji e jiyaɓe makko yo hebnu en hen. ene jeeya e ɗen ukkale noon ñalawmaji 10 lewru taske ɗeɗo
ko ñalawmaaji dañeteeɗi moƴƴere ñalawmaaji ɗi ngannduɗaa ɓerɗe juulɓe fof ene ndumtoo huccude suudu Allah teddundu to ko ñalawmaaji ɓurɗi kadi e ñalawmaaji aduna seede mum ko nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o wii afdalu ayyaami dunya ayyamul ashri ɓuri e ñalawmaaji aduna fof ko ñalawmaaji sappo taaski sababu nde teddungal ɗiɗo ñalawmaaji seedaniima en ɗum kadi Allah wondirde ñalawmaaji ɗi nde o wii wal fajri wa layaalin ashri ene jeeya e ɓural ɗiɗo ñalawmaaji wonde ñalawmaaji ɗi ene ndendini yuman dewe Allah mawɗe ɗe fof ene ndendi e ñalawmaaji ɗiɗo sappo alaa ɗo ɗum renndi so wonaa e ɗi ñalawmaaji njuuluuji nana e majji sabu taaske koye majje woni koorka nana e majji sabu ene yiɗaa hoorde e ñalawmaaji ɗi hajju nana e majji ene yiɗaa yimɓe kajjoya ene yamiraa yimɓe kajjoya sakkaade ene yiɗaa heen ɗum ɗo newaaki so wonaa e ɗiɗo ñalawmaaji ko heddii ko mbawɗaa dañde ko sadak kono hajju dañetee tan koye oɗo saha wadde noon ko huunde mawnde woni ɗo kadi nana e ɗiɗo ñalawmaaji ñalawma arafa on ñalawma ko laawol gootol arata hitaande mo yaaɓe makka ɓe fof ndendata ndarodoyo nokku gooto so a faatoraama ɗon tan a faatoraama hajju on ñalawma ko ñalawma ɓurɗo e nder ñalawmaaji hitaande kañumne ko sabu ɗum waɗi ene yiɗanaa juulɗo yo huccu e joomii ko e ɗi ñalawmaaji o huccitira e joomii ko hesɗitinde tuuba buya o hebbina kadi dewe Allah o waɗa moƴƴereeji o golla golle moƴƴe biyeteeɗo ibni abbas woni abdillahi ibni abbas yo weluya Allah won e makko kanko e jinnaaɗo makko o wii nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wii ma min ayamin al amalu salihu fihinna ahabbu ila llahi min hadihi al ayami al ashri alaa hay ñalawma gooto mo golle moƴƴe ene ɓuri e mum en yiɗeede to joomiraaɗo ñalawma fof Allah ene yiɗi golle kono ene jogii ñalawmaaji ɗi o ɓuri teeŋtinde yidde yo golle moƴƴe golle ɗiin ñalawmaaji noon alaa e majji nanduɗi e ɗeeɗo balɗe sappo ko e ñalawmaaji ɗi Allah yiɗi yo moƴƴere golle mbiɗen jiyaaɓe Allah wal amalu salihu yurisu tibal ayshi ko tampini yimɓe ɓe hannde ko dañde nguurdam moƴƴam so tawii ko ɗum njiilotoɗaa anndu golle moƴƴe ene hokka neɗɗo wuurde nguurdam moƴƴam so tawii jiɗɗaa ko dañde nguurdam njaajɗam golle moƴƴe hakkunde ma e joome ene addanma dañde ɗam nguurdam wo ziyadatal ajri wa sawabi so aɗa yiɗi ɓeydaade baraaji kadi teddin gollude golle moƴƴe hakkunde ma e Allah dalilu mum ko joomiraaɗo towɗo o wii e deftere mum teddunde hee man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kala fof golluɗo golle moƴƴe foti ko debbo walla ko gorko sharɗi o hanko nde o gollata golle moƴƴe ɗe yo taw omo jaɓani Allah ngootimpaagu mum kala golluɗo golle moƴƴe nde o gollata nde so debbo so gorko omo jaɓani Allah ko gooto alaa mo renndi omo gonɗini hattana Allah o Allah wi fala nuhyiyannahu hayatan tayyibatan Allah wi mamin ngurnumo ngurdam belɗam njaajɗam ngurdam belɗam noon to Allah ko moƴƴere ko aljanna aduna ma dañi yondinaare wiyama laakara nde daña aljanna Allah wi wala najziyannahum kadine ɗum ɗo ko ɓeydaari ndi o dañi ndi ko golli ko jobdi mum suwa arde sabu Allah haali caggal toon caggal wurnede ngurnam moƴƴam ko wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun mamin joɓɓe kadi jobdi golle ɗe ɓe gollunoɗe no ɓuri moƴƴirde e no ɓe gollirno wadde noon en gandi wurnede ngurdam moƴƴam ɗam ɗum ko ɓeydaari kama annahu yajlibu mahabbatallahi lil abdi wa bil amali salihi yuda'u lahu al qabulu fil ardi so tawi jiɗɗa dañde ko gilli aduna
gilli Allah e ma a gollata golle moƴƴe ena addana neɗɗo o dañde gilli Allah kadi gollude golle moƴƴe ena addana neɗɗo o jaɓanede konngol to leydi jomiraɗo wi e deftere mum inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum rrahmanu wudda ay ɓen gonɗinde Allah ɓe golli golle moƴƴe ma Allah waɗanɓe ma waɗanɓe arrahmanu ko Allah waɗana ɓe wuddan gilli ey hubban fi qulubi ibadihi e nder ɓerɗe yimɓe ɓe daña toon gilli ene jeeya e ko ɓuri mawnude noon ko neɗɗo ene ɓadoro jomiraɗo towɗo o e ɗeɗo balɗe rende julɗele mum renade kadi e dental teddina julde e dental kadi wattabkiru ilayha yaadata dental to law mbawta woppude ha yimɓe daro ngara ala teddinde arde law ko neɗɗo jooɗoto e jama ene fadi ha waktu juule ko ka goɗa koye poyentede ene jogui moƴƴi ɗi bindanteɗa hebbinde naafilaji darade jamma ene juula ɗum ɗo fof koye ko hokkata moƴƴere ha tengti kadi e ɗeɗo balɗe sappo payaɗe nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallama won sahabaɓe namdodirnoɓe biyeteɗo Ma'dan ibn Talhata o wi mi hawrino e Sawban on ko mawla rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama mbimomi akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhiluni llahu bihi ljannata haalanam golle ɗe mbeɗa golla Allah nanniraniɗe aljanna mo namdimi o deƴƴi o wi namditimomi gongol o deƴƴi namditimomi tataɓol o wimi ko namdotoɗami ko sa'altu an dhalika rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam mi namdinomo ɗum nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam fa qala o wimi alayka bi kasrati sujudi nde namdimi ɗum nelaɗo o wi mi wagginima hebbinde sujudeje lillahi cujjana Allah fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan mi wagginima hebbinde juulande Allah cujja nde wonde a sujjanta Allah hay sujudu goto so wona Allah ɓamtan ma ɗon daraja kadi Allah fukkan ma ɗon goofi ɗi jogiɗa ɗum noon wadde ko hunde moƴƴere ko hunde kadi nde goto e men fof yiiloto wadde ene moƴƴi yimɓe ɓe mbatta hen haqqille tinno e gollude ɗeɗo golle e nder ɗeɗo balɗe sappo mbete kadi ene daña ɗiɗo moƴƴereji ma en jokku noon windande ɗimmire nde khutba o kewɗen feccide ko laabi ɗiɗi so Allah jaɓi ɗum noon oɗo ko ɗo darotoɗen ha gadden goɗɗo o so Allahu lamɗo o jaɓi
alhamdulillahi rabbil alamin ɗeɗo geɗe ɗe kalanno ɗen ko e geɗe ɗe ganduɗa ene nafta ene yiiɗa kadi waɗede e ɗeɗo balɗe sappo yo neɗɗo o teddin sujjude e majje maana julde e majje wa min ahammil a'mali salihati as-sadaqatu ene jeeya e golle moƴƴe kadi ɓurɗe himmude jiɗade sakkade sabu sakkade irda lillahi ta'ala ko welnade Allah sa itti hunde aɗa sakko gonɗa koye welnorade ɗum Allah kadine wo ziyadatun fi thawabil mutasaddiqi an cakkotoɗo o gonɗa ko yidde ɓeydude baraji ma aɗa sakko ko noonne kadi wo idkhalu lissururi alal fuqara'i wal masakin ko nannude e miskineɓe ɓe weltare harjinɓe ɓe jomum ala ko ñaami ala ko yari ala no layyori a sakkimo ɗum ko ene heɓa layya ay oɗo a nanni e mum weltare ko wayno amen fof sa sakkima min joni ko heɓata layya walla wutti julde tan ceerno a heɓat duwaw mawɗo wa ashabil hajati walla jomiraɓe hajuji wol mu'awwizina ma'ana wasɓe ronkuɓe ɓeɗo fof sa sakkima ko nannude e mabɓe weltare ɗum ɗo noon wadde mbiɗen sakkade nde ko e golle moƴƴe jeeya sabu ene nanna e mabɓe weltare holno nannirɗa e mabɓe weltare bi tafriji humumihim wa kashfi karbihim sokammeji ɓe jogino a itti sunoji ɓe jogino a itti biyeteɗo Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu o wi nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wi ene haalantunomo ala adulluka ala abwabil khayr mate mi haalantama damuɗe moƴƴere no neɗɗo dañirta moƴƴere jaabowol mum ko aha kay mbeɗa yiɗi haalanede nelaɗo wimo as-sawmu junnatu so tawi aɗa yiɗi wadde wa'are ko aɗa faloro silama so ene yanayma ɗum ko korka mbaɗata korka ko heedo ngo ene heedma e bonande ɗum kam eɗen paami ɗum wassadaqatu tutfi'ul khati'ata ay sadak ene ñifa bonɗi ɗi joginoɗa kama yutfi'ul ma'un nara hono no ndiyam ñifirta jeygol sa ƴetti ndiyam a waɗe jeygol no ñifirta saɗa jogino bonɗi a itti sadaka aɗa sakko ko noon sadaka o ñifirta bonɗi maɗi mbiɗen e hey mun julɓe ene jeeya e ko yiɗa gollede e golle moƴƴe wa mimma yustahabbu fi'luhu min al-amali as-salih fi hadhihi al-ayyami aidan al-iktharu min dhikrillahi ta'ala hebbinde jankade Allah tawɗo o nde wonde jomiraɗo wi e deftere mum teddunde wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat aɓe jangto Allah e ñalawmaji ɗi ganduɗa ko ɗi gandaɗi holɗin ñalawmaji wiyama kadi ko sappo taski hiya ayyamu asri dhil hijjati nde wonde nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o wi ma min ayyamin a'zama 'inda Allahi wala ahabba ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashri fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi ala hay ñalawma goto ɓurɗo mawnude ɗo jomiraɗo e ɓurɗo yiɗede e mum gollude golle moƴƴe e nder mum e ɗeɗo balɗe sappo ɗe paaɗen nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o wi kebbine e ɗi ñalawmaji innugol Allah kebbinon hen mawningol Allah kebbinon hen yettude Allah wadde noon golle moƴƴe e ɗeɗo balɗe sappo ene addana neɗɗo o sowanede jobdi daña baraji ha heewa golle moƴƴe kadi gaddoje ha neɗɗo sowane jobdi daña baraji ha heewa ɗe tongaki tan wiyatake tan ko ngalɗo gollal gollata daña ɗum wiyatake ma cakkoɗa tan keɓa ma juula tan keɓa ala ene heɓre e bangeji ɗi foof wiyatake ko juulu tan heɓirte walla ko korka tan heɓirte bal yashmalu kulla ma yanfa'u al-insana wa yuqarribuhu min rabbihi ta'ala kala ko ene ɓadina neɗɗo Allah kala ko gandunoɗa hade ɗeɗo balɗe sappo arde ene wiyeteno ene ɓadina neɗɗo Allah sa golli ɗum ɗo kadi ene ɓeydo ɓadindema Allah ene jeeya e ɗen golle noon jiɗaɗe yo golle e ɗe balɗe jangude Qur'an e horde e tawede jonde ɗo gandal haalate teddinde jinnaɓe mum teddinirtaɓe ko ɓeydade ɗiggande ɓe surtout ko a ɗiggunoɗo kadi ɓeyda ɗiggugol ngol wo silatul arhami jokkude enɗam ɗo yimɓe ɓe poti wattude ɗon haqqille jokkude enɗam ɗo o saha joni enɗemeje kewɗe ene taƴa ɗo kadi ene ponno jokkede
sabu aɗa sooda layya mo ngannduɗaa jarata ko 100 ujunere tawa aɗa waawno soodde layya jaroowo 50 ujunere cooda ɗiɗi goɗɗi ɗi nawana bande en ɓe ngalaa ko layyi ay ɗum ko jokkere en ɗam mawde woni ɗon nde wonaa yejjitteende sabu weltaare naannuɗaa e maɓɓe kamɓe jinnaaɓe ɓe e sukaaɓe ɓe kamɓe fof ɗum ɗo ɓeydata ko jaggondiral hakkunde mon kono wonaa noon waɗate ko concurrence uji o sooda layya 100 o 200 tawa noon wonaa layya toowɗo mawɗo gallaaɗi o yiilete wonaa keewɗo ɓellere o yiilete alaa yiilete tan ko dewirteeɗo Allah o watawasulu ma al ahli wol jirani ɗe balɗe sappo kadi a waɗat feere jokkoɗaa heen e koreeji ma jokkoɗaa e hoddiiɓe ma njuurundiron wa badlul ma'rufi wol ihsani ndokka moƴƴereeji moƴƴanaaɓe ɓe moƴƴanma ko noon ne kadi wo tathirul qulubi ɓerɗe ɗe laɓɓine holko laɓɓinte e ɓerɗe minal awzari wo zunubi awzari woni teddale zunubi bakkaruuji fof ko bakkaruuji tan tirdaten ɗum wal hirsu ala kulli ma yurdi allamal ghuyubi ɗe balɗe e ko wonaa ɗe balɗe fof neɗɗo yo reerɗu e wadde ko ene weltina Allah haa teŋti kadi e ɗeɗo balɗe yo neɗɗo reerɗu e wadde ko ene weltina Allah ganndo mbirniidi o tawde ko noon fagatanimu hadihi l ayyama wallayaliya falmuwaffaqu man waffaqahu llahu li taatihi ngalɗino ɗe balɗe e ɗi jammaji ñalawmaji ɗi e jammaji ɗi ngannde woni malaaɗo kawridinaaɗo e moƴƴere ko on mo Allah hawridini e rewde ɗum wal mahrumu man hurimal khayra wiyete kaɗaaɗo ko on kaɗaaɗo gollude moƴƴere e ɗe balɗe e balɗe bawɗe wonde fof o ronki gollude heen moƴƴere oɗo wiyete kaɗaaɗo tawde ko noon nasalullaha an yuwaffiqana jami'an lil amali salihi في هذه الأيام بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ونجارم كدو بندن لمن هذا سو الله لامدو جبي ها بندن لمن غروج ɗum noon ko salminde moni kala e juuraade ɗum e yaafnaade ɗum ne so tawi won ŋakkande nde o yii heen yama wonno yinno heɗorade taw wona noon ardi e makko minen ne Allah hokkani min andude no yiɗiri ni hamin enda addirde noon min gaddiri ko no min mbawri ni min ñaaguima mo hen yaafuya so tawi o heɗoraki no yiɗiri ni ko almudel mon musidɗo mon Bocar Ahmad Diop gonɗo to Nouadhibou amin mbiyo on ketki jaam on jarama